الحديث الأول حديث عن أمير المؤمنين يتامى أمير قمدين بين أبي حفص باب حفصة أم المؤمنين عمر بن الخطاب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يلا ولم قال أماك سمعت منني رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك إنما الأعمال ande golleeli ɗin ko yoɓirte binniyat ko sabu anniyeji moƴƴi ɗin ma ko sabu anniyeji ɗin golle moƴƴe o bonɗe o ko sabu anniye on tigi yoɓirte wa innama de kulli muɗin ande no waɗani kala neɗɗo mana wa konko anniyi faman kanat kala laatiɗo hijratu ferugol makko ngol ilallahi ko fi yahugol ka allah wa rasuli e ka nelaɗo makko on bimana ko fiyo alqur'ana e sunna marsulegoy aray fa hijratu fergol makko ngol naam ilallahi ko faade ka allah wa rasuli e ka nelaɗo makko on ko ɗum windete ko ɗum o yoɓete woman kanat kala laatiɗo kadi ko contraire hijratu fergol makko ngol li duniya ko fi aduna yusiba fiyo heɓu aduna kono mo naɓude angola ma europe ma amérique ko fiyo heɓu jawdi ma ko fiyo wawu gandal annasara aw imratin ma enele ko fi ɗaɓɓoygol sonnajo yan kawa fiyo resmo aray ɗon kadi c'est très simple fa hijratu fergol makko ngol ilama hajara ilayhi ko faade ko on ferde e muɗum kon rawahu ko filli hadis on imamul muhaddisin ko imamu jo hadise ɓe on kombo ni on ko abu abdullah baba abdullah muhammad bun ismail bun ibrahim bun al-mughira bun yardizraba bun yardizbah ɗum woni al-bukhari yankejo wa abul husayn e baba husayn ɗum woni muslim bun al-hujjaj bun muslim al-qushariyu an-naysaburiyu ɓe ɗo ɗiɗo hino filliɗe fi sahihayhima ka selluɗe maɓɓe allah dayni ɗen defte ɗiɗi ɗum sahih bukhari e muslim huma ɗen ɗiɗi asahhu ɓuri sellude alkutubi e defte ɗen fop almusannafi wallifade ɗen ka hoori leydi ɗo wallahu a'la wa a'lam